Victory Sport kuri uyu wa kabiri tariki 15 Mata 2025 saa 11 kuri stade ya Huye uzatozwa na Claude Rwaka usanzwe ari umutoza wungirije. Murakoze. Iri ni itangazo rigaragara ku mbuga nkoranyambaga official z'ikipe ya Rayon Sport. Na makuru yamenyekanye ku mugoroba ko aba bagabo babiri yaba ari Robertinho ndetse na Mazimaka Andre bamaze guhagarikwa mu nshingano zabo. Icyo iri tangazo rije rishyiraho umucyo nicyo buri wese yaba yahagarikiye. Ntabwo ahubwo rishizeho umucyo kuko rishizeho umwijima mwinshi kurushaho. Gute basobanura icyo buri wese yahagarikiye? Nta mutoza nta mukozi uhagarikwa kubera uburwayi. Umuntu urwaye ashobora guhabwa ikiruhuko kujya mu kiruhuko cy'uburwayi, kiruhuko ahabwa na muganga se, ariko itangazo rivuga ko umuntu yahagaritswe mbere na mbere uhagarikwa mu mirimo. Ntabwo umuntu yarwara ngo ahagarikwe mu mirimo. Wowe muravuga uko byumva? No, uko bimera ubundi mu mategeko se bibaho. Ariko arwaye ntiyakora kandi. Ariko nyine urwaye ntiyakora. Turimo turasoma itangazo. Urwaye ntiyakora ariko ntabwo ahagarika. Lorenzo icyo ndimo ndasobanura ndakubaza sobanura neza. Nuguhagarikwa kugira nyine ngo yivuze. Ntago ari ukwirukanwa. Yipronoje ko umuntu yahagaritswe kubera impamvu z'uburwayi. Wenda ubugarukira aho ngaho. Umutoza ahagaritswe kubera impamvu z'uburwayi. Bibaho. Ntabwo bibaho nyine nicyo bibaho. Bibaho kandi byabaye. Bibaho. Okay, n'ubwa mbere byabaho. Oya. Umuntu ararwaye mwumve logique ntabwo yirukanwa. Ntabwo yirukanwa. No, guhagarikwa ukumva icyo bishatse kuvuga riga. Yahagaritswe. Niba reka nkwere. Umuntu yarwaye bigenda gute? Reka nkwere. Umuntu yarwaye ahabwa uruhushya rwo kujya kwivuza. Nge mbirebera mu buryo wenda bw'icyo twakwita terminology by'uko byiswe communication. Uburyo bwa communication, ariko simfite ikibazo niba koko arwaye, ahubwo niba koko arwaye ntakwiye gukora kandi arwaye nyine n'abantu bashaka kurwara ntabiyemere. Ariko sarahagarikwa nyine urahembwa ukanavuza. Ariko guhagarikwa ntabwo bivuze kudahembwa. Bivuze iki? Utabyita iki? Guhagarikwa ku murimo. None se abakoze irekoze. Riga urwaye. Urwaye. Reka tubaze president. Tumushaka bakomeza mudushakire kuri telefone. President ntaraboneka. Ko nge ndumva hari n'ibindi birimo kuvugwa nyuma y'iri tangazo bivuga ko ahubwo yahagaritswa amezi abiri asozanya na kontra ye. Ubundi mu buryo bwa nyabwo Robertinho yirukanwe. Reka wenda tugira mbere tubone president bidusobanurire kurushaho. Agomba kuko bigaragara Robertinho yirukanwe kubera umusaruro muke. Bita umusaruro muke. Kipe ya kabiri muri champion rushwe inota rimwe. Takaje umwanya mu kwezi gushize. Irimo irakina piste hanza muri uko kwezi. Iri mu kibe cya kabiri cy'ikombe cy'amahoro. Match nimwe. Like it's unbelievable. Umusaruro muke baho. No, unbelievable. Bakomeza dushakire kuri telefone president wa Rayon Sport cyangwa se tubwire niba wenda atabonetse. Turiga uvugane nawe, uze kuvugana nawe inbox tubwire niba atabonetse. Oya, yabonetse. Arahari. Kuri telefone arahari. Agomba arimo aramushaka. Cyangwa tumuhamagare gakondo. Teto. Okay. Abari mukomeze mutegereze mukanya muraza kumenya umucyo w'ibintu, ariko ikiriho nuko Rayon Sport kwizigira ahubwo abantu bari bazango niba umutoza Selami yaragiye. Reka twe twinjira mu itangazo uko riri. Umva buretse gato. Niba Selami yaragiye yari umutoza wungirije Robertinho agahabwa Rwaka, Robertinho nawe akaba yahagaritswe, Rwaka Claude akaba ari ugiye gutoza equipe nkuru iyungirijwe n'umutoza wa physique n'umutoza w'abazamu w'ikipe y'abagore. That is crazy. Ni itangaje cyane kuri equipe imaze amezi 8 y'urutonde rwa championa. Iyi twist iyo tanite y'ubwoba. So ngira ngo kubona president wa Real kwivugiraho, ariko igihe n'igihe turamuvugisha tujye mu byo muzi ko yabitwemereye. Ibi ngibi si ubwa mbere, ibi si bishya rigani. Abantu bose twaraye tubizi, imbuga nkoranyambaga zabyanditse, abantu bose barabizi ko Rayon Sport yahagaritse Robertinho ndetse n'umutoza Mazimaka Andre. Inama ibahagarika yakozwe ryari, yari rimonde. Injira muri iyo president naboneka araza kubicira guhagarika abagabo bombi mu ikipe ya Rayon Sport. Tujye muri icyo. Good. Ikipe ya Rayon Sport yamaze gukina ihuye fazare ijya kurangira bakina n'ikipe y'Amagaju. Rayon Sport
imaze gutsindwa umukino. Umugabo witwa Prosper ari mu bayobozi b'ikipe ya Rayon Sport, yabwiye ubuyobozi bwa Rayon Sport ati birakwiye ko dufata icyemezo mu maguru mashya tugasezerera umutoza Robertinho, kuko Robertinho ararwaye, Robertinho ntabona abakinnyi kuri touchline, barabikubwira. Robertinho byagezaho ashobora kubaza ngo ariko muherekeve arihe kandi ari mu kibuga. Robertinho haboneka ibiganiro byagaruye umutoza wungirije wa Rayon Sport wamufashaga cyane mu kumutegurira amafishe d'entraînement, donc imyitozo uko igiye gukorwa, akamenya ngo uyu munsi turafokasinga kuri ibi, uyu munsi turafokasinga kuri ibi. Yari afite umwe mu batoza beza ba fitness, umutoza Ayabonga nubwo yaje kunyuzamo akagenda akongera akagaruka, akagira umwe mu batoza bungirije bamufashaga uzi nyine n'izo ntege nke za Robertinho, ari we Selami, akagira n'amahirwe yo kuba yari afite na Rayon Sport yari irimo gukora amamatch menshi batsinda, donc ibijyanye no mu izamu baramushyiraho iriya prime Kadimendia abona neza byinshi arabaririza performance y'abakinnyi ntashobora kwitrackinga, arabaza ngo wakinnye neza nuwuhe. Robertinho arasusumira, aratitira, afite ibinini aba yihosha buri kanya kuri bande touche kugira ngo amatranquilizers niko babyita, bya bintu bituma utuza, ameze nk'umuntu ufite taki. Ujya ubona nk'abantu n'urugero bafashe ibiyobyabwenge cyane basusumira, bafite ibinini banywa bagatuza. Robertinho rero afite ikibazo cy'amagara ku buryo kuri bande touche nawe arasusumira cyane, akenshi akanywa ibinini. Ibyo ariko ibyo rero ntabwo ari byo ngende uretse gato nyine, yego ibyo Robertinho yarabifite kandi yaje abifite, ntabwo ari ikibazo gishya, nta kintu gishya cyabaye kuri Robertinho cy'uburwayi. Bamuzanye abifite. Iyo badakunda umutoza udafite amagara mazima ntabwo bari kumuha akazi ngo bamugarure, so ntabwo yari impamvu yo kumuhagarika kuko nta burwayi bushya yagize, ubwo afite yaje abufite. So Robertinho yahagaritswe kubera ibyo byose Regani yavuze, yahagaritswe kubera ko ekipe bigaragara ko nko kwitsamura gushobora kuri ibikombe byombi birashoboka cyane. Ahagarikwa kubera ko bigaragara ko gushyira ekipe hamwe, ukaroma ekipe ngo ikine iri muri kondisiyo mbi atabishoboye. Yananiwe kuba hari ingingo mu gihe cya Jean Fidel, murabyibuka. So iriya tangazo rero nabonye ari naho perezida arimo kuvuga rwose ko bamuhagaritse amezi 2. Robertinho sezono yari kurangira atakiri umutoza, amezi 2 sezaba yararangiye, nukumwirukana mu buryo buziguye, mu buryo buvugitse neza. Yego. Nge rero icyo navuga, Rayon Sport yahungiye ubwayi mu kigunda. Kwirukana Robertinho nticyari igisubizo namba. Kuko Rayon Sport mukwire guhagarara mukiriya mu ndorerwamo yo kwibwiza ukuri. Kuki ikipe irimo irarwana no gutwara igikombe cya shampiyona igera igihe cyo kwinjirirwa abakinnyi bakarya amafaranga yinica ntikize? They let their guard down, bararangaye cyane. Ni kubera ko ntimwubashye amasezerano, ntimuhemba abakinnyi on time. Rega ibyo kwizigira, ibyo byabaye kuri match ya Marine byo kurya amafaranga byanavuzwe kandi mu buryo bugaragara no kuri match ya Mukura. So ekipe iri muri kuruse y'igikombe igaragara ko gutakaza amanota ashobora kwibuza umwanya wa mbere, ikarangara match ebyiri zikurikiranye kugeza ubwo bigenda gutyo. Rayon Sport intege nke ziri muri management mu buryo bw'imiyoborere. Rayon Sport Robertinho Goncalves yarabwiye ati uyu mutoza ni mumwumve, niwe mutoza unyungirije, niwe unyumva, reka twemere ko nizo ntege nke yara azifite z'umubiri, ariko Selami niwe umuzi, wamufashaga kuba umutoza. Umutoza arabananiye ko mu mugumana. Yari kosa rikomeye cyane ya management ya Rayon Sport. Selami ntiyashoboraga kugenda. Ayebonga agenda, it was the same case. Yari kosa riremereye nanone. Urimo nabyumva. Robertinho igihe cyo kumugura abakinnyi ntamuzaniye imishandiko itazigera ijya mu kibuga. Abareyo barabeshywe. Mwazanya Abdoulaye Jaro ntajya mu kibuga, Asanana ntajya mu kibuga, Suleiman Dafe ari muri liste y'abantu basigaye kubera ko yaravunitse, arahambiriye amaguru yombi. Urimo nabyumva. Yaje ari injury prone. Umuntu mwazanye
ni Abedi kandi mwari mubizi ko atari shuwa ya mbere ko rutayizamu nawe niwe wapfuye kubabona n'utwo dutego tubiri tungahe bagibona tunatumye bakiri mu gikombe cy'amahoro. Rayon Sport ifite ikibazo muri management yayo, mu miyoborere yanyu niho hari ikibazo gikomeye cyane, ariko turakoma n'ingasire urwo ni urusyo. Njyewe umutoza ntiyigeza abona backup. Abatoza yasabye nta n'umwe bamuhaye. Abatoza bamwungirije baragiye birumvikana cyane cyane Selami asaba abamusimbura murananirwa kubafodinga, abasaba abakinnyi murababura, guhemba birabananira. baravuga abakinnyi bo mu kwa mbere. Mu kwa mbere byo nibyo sibyo, guhembera igihe si sawa. Kapiteni wanyu umwana w'ikipe Muhire Kevin ko Rayon Sport rw'abandi bakinnyi sibyo, abandi rw'abandi bakinnyi akora interview ejo na Karekeza ni ranos niyavuze ati umuntu atariye ntabwo yakina, wamufashe nabi. uwo bita Bekene yigeze gutsindwa aravuga ati ariko ntabwo wampa ibishyimbo musabe kukugaburira inyama. Come on, so nuvuga ngo Robertinho yego mushobora kuvuga ngo ntabwo yatubakinze, ntiyaje ngo akomeze gufasha ubuyobozi kumvisha abakinnyi ko ibitagenda neza bizagenda neza, wenda afite ubwo burwayi bwe, wenda yakoze choice zitari nziza no kwizera abamwungirije, ariko Robertinho kumwirukana no kumukura muri Rayon Sport, ikipe iri ku mwanya wa kabiri, ikipe irimo irarwa timing noneho yo iri erone mu gifaransa ariko babyita ni mbi cyane. Erone ko bikomeye kurusha, ni mbi cyane kubera ko biragaragaza ko ibibazo bya Rayon Sport ubuyobozi nta bisubizo bafite. Wirukanye umutoza ugiye gukina match kapitale igikombe cy'amahoro, uravuga ngo nsigaranye amakarita abiri yo gukina Liga, igikombe cya shampiyona sindaze bukina, ni inota rimwe mu cyeba ndi imbere, ushobora kuba nakura ukagera kuri finale y'igikombe cy'amahoro, najya mu gikombe cy'amahoro narasa, oya ushobora no kutagitwara ukagera kuri finale ugasohoka mu gihe wenda umukeba yatwaye byombi mugasohoka. Njye ndemeranya namwe 100%. Timing siyo, ariko dore njye icyo nabonye muri iyo ngasiro nge ingasire urwo ni urusyo, kandi ndemeranya n'ubusesenguzi bwanyu 100%, ariko n'abakinnyi nabo bikibuke. Abakinnyi murabizi ko muri ino minsi ya nyuma muba mutegana, reyigira ishyamba, reyikagira ibindi bibazo, reyikagira bakeba, uko ibategana bo bakayitega. None mutangiye namwe kujya mu bintu byo kurya mukagurisha ikipe yayo. Iby'ubuyobozi ntabwo buzabazwa, namwe muri abagabo nimumenye aba bafana bangana gutya, izi miliyoni zishaka igikombe. Ndabyumva katuvuga ko Kadimene yego ndabyumva. Nibareke kurya ruswa, nibareke kurya amafaranga, n'ubuyobozi nabwo bw'ikebuke bubashakira imishahara. Ariko ikindi nagaye, babahaye ukwezi kumwe, mwanze gukora imyitozo. None se bwo nimudakora imyitozo mugatsindwa byo muramukemuye ikibazo? Aho kapitali Kevin Mborenga na ba Aimable namwe mugomba kwa abakinnyi bakuru mugafasha abandi mukavuga ati nikore imeze, reka twemere uko kwezi kumwe, hanyuma dukora imyitozo nituva kwa mukura basi tuzabone kuvuga ku kwezi kwa kabiri. Ubuyobozi bwa Rayon kudahemba abakinnyi biri unprofessional, nta excuse 100%. Kubwanjye rero excuse yo kudahemba abakinnyi ngiye kubwanjye benini bro, ngiye hagati mu bibazo nzi by'umupira n'amafaranga uburyo abura. Nyine n'aba basaza narari nawe bigembere ko batafata amafaranga y'abana babo n'imiryango yabo ngo bayabahe. Ibyo nayo babwiye cyera abantu bantera amabuye. Niko bigenda nyine, umuntu afata amafaranga ari mu ikipe. Ngiye kugira ngo simba umuheza nguni ku ruhande urwo ari rwo rwose, ibintu bya Rayon biracyafite igaruriro, nicyo nge nasoreza kwizigira. Ubuyobozi icyemezo bwafashe ku bantu bahari, abafana ni baba supporting. Ubuyobozi nimushaka amafaranga muhemba ukwezi kwa kabiri, Muvunyi ongera umanukane na Tadeyo n'ababasaza nkuko mwagaragaye mu Nzove, musubire kuri pitch, mwongere muganire na Kevin Mushayi, musure mu rugo. Kevin ari influential we n'abandi bakinnyi, nimuryana mugatangira guhagarika, mugatangira kwanga kuvugana, ntimugaragare mu Nzove nkuko iki cyumweru cyose mutagaragaye, muratakaza ibikombe byombi. Birasaba ko abareyo, abafana, abayobozi n'abakinnyi mushyira hamwe, hanyuma iyo mitego yindi yo ku ruhande iyo yo rwose ni kugeza sezirangiye mugomba kurwana nayo. Match ya Mukura bamaze gushyira ahagaragara ibiciro, inoti 1000 ahasigaye hose 3000, VIP 10,000 n'ibihumbi 30 ihuye.
ikipe ya Rayon w'ejo. Sport iramanuka ejo ihuye Radio turiyo Rwanda ifite cyane match. rwose APR na polisi se niyo tudafite. nta kintu na kimwe Champions League nizo tudafite. Byose birahari. Abiburaye Magic Line Up kuri Magic Byose- FM se nibyo byose tudafite. birahari. Samoya